محمد جمعة كوميدي يتقبل ما نبدأ ما تنساش لايك ولا اشتراك وما تنساش تصلي على النبي. بص لي كده ليه ما تبصليش كده؟ الدوشة دي يا حماسة، انا هوديك الشغل يوم. هتوديني الشغل؟ لا انا مش عايز اشتغل، انا هقعد مع الدبدوب بتاعي. لا هتشتغل وتسيب الدبدوب ده. اوف، شوف انت قاعد تشغلني وانا هشتغل، ما هتشغلني فين بقى ان شاء الله؟ هشغلك مع حد انت بتحبه، خليك تشتغل مع خاله. هتخليني اشتغل مع حاله؟ حاله مين يا اهبل؟ حاله مين؟ طالما كده يبقى خلاص ماشي. هنروح له امتى؟ نروح امتى؟ يلا نروح دلوقتي. دلوقتي؟ طب ماشي يلا. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. السلام عليكم يابا، امين عامل ايه؟ انا والله الحمد لله. انت عامل ايه يا ابو حماصه؟ انا جبت لك الواد حماسة، عايزك تعلمه خليه يطلع صنايعي عالمي زيك كده. عم ولا اشغلك اي حاجه، هو ابن اختي ده حبيب خاله، يعني الاثنين ما تقلقش من اي حاجه. ماشي يا حاج. A few moments later. هو قال لك ان انا هشتغل معاك هنا؟ اه انا هشتغل معاك بقى، عايز تعلمني كل حاجه. انت عايز بس هروح فين هناك بقى؟ من اولها كده يا خالو. نظافه حلوه، انت بتيجي الرئيس وبتيجي كل حاجه. ماشي يا خالو. الخطه الجميله ومسهل عايزك تمسهل طوالي عليه. ماشي يا خالو. بص تعالى. ماشي يا خالو. يلا خلاص. قبل الشغل. ها بقى حلوه اتنين كام؟ بتيجي جنيه في اليوم ولا 300؟ ولا ممكن يدينا اكتر؟ خلوا كده طيب. انا اسمع كلامه عشان يديك فلوس كتير قوي. ايوه حلو قوي كده. خالو يا خالو. خالو انا كده خلصت الوقت اللي انت قلت لي عليه. حاجه تاني؟ لا لا نظام بقى. ايه؟ بس عايز اطلبه. بص كده تلاقي نفسك باين كله، لكن انا تثبتني برضه تلاقي حاجه سميكه. اهم حاجه بس تروق على المحل. ماشي يا خالو. روق على المحل، اروق عليه. ماشي يا حمصه؟ ماشي يا خالو. ايه؟ يلا حبيبي اهو. يلا هوبا بينا بقى. ده مش كان كله يعملها واديني 1000 جنيه وبتعامل معاه الصح ويقول لي يابا بقى بيجيب لي اكل كل حاجه. كنت بقعد انا. والله يضحك عليا، شو انا وعدت حاجه. ايه رايك كده يا خالو؟ لا حبيبي يا أخي. ده بقى حلو اهو ده. يا نهار ابيض، ده لسه كتير. بفكر اعمل تاني، اقول ان انا عملت كل الرجوع اللي بره. انا عامل زي نفسي. كده حلو قوي. كفايه الوضع بقى. تاني واعمل ايه بقى تاني؟ تعالى. خلاص كده ولا ايه؟ لا لا امسك بقى الخط جوه. شيل غسله حلوه. حط ضغط الحراره وروقي عليه. نقعد على السكين دوت خليه يرجع. خلاص ماشي يا ماشي. ماشي يا فندم. نشتغل حب على الحب. كان ايدك ساعدني. A few moments later. كده اهو خلصت الفتره، خلصت كل حاجه. ممكن يقول لي على حاجه تاني. يا خالو عايز ايه تاني مني يا خالو؟ حط الحوض. عملت كل حاجه. امسك بقى المكتب بوطه روق عليه. الفكره الجميله وطلع على الكلام. لا خلي خالك فاهم الحاجات دي، انا عامل حاجه تاني. انا ماليش لسه بقى خالك، انت لسه شغال معايا كتير، انا عارفك الدنيا ماشيه ازاي. انت لسه مرضى اول يوم صح؟ ايوه. عارفك الدنيا ماشيه ازاي، اللي هيتعمل مش اللي هيتعمل. لا انا اكنس. خليه هو يعمل وانا اكمل انا. مبروك خمسه حلوه وانسى. ماشي يا عم. خلاص ماشي. بقى عشان اخلص اكنس واقعد. ايه رايك يا خالو؟ انا حبيب خالو. تعبني قوي. عمال امسح بقى وخلصت خالص بقى واقعد.
ادينا اخر حاجه بقى. تمام. انا هقعد بقى ياكلوا كفايه كده، انا تعبت. خلاص تعالى. تشتغل كل شويه تضحك عليا. خلص تعالى، خلص تعالى لي شوف لي ده. وفي الاخر بقى 100 جنيه ولا 200 جنيه بعد التعب ما كنت. صحة مصر. يا كده أنا بره كده وأجيلك. ماشي؟ فرق من المحل. لا عيب عليك. المحل يا محمد. عيب عليك. واخدة. لا عيب عليك، ما تفهمش. ده ابن أختي. المحل يا أنا فين؟ رقبتي ما تخافش. متقلقش. لكن كل يوم نستنى كام؟ أيوه. ها كده كده مشي. استنى ما تسخن اشربها انا بقى. نعمل كده اول. لو شفنا ينفخني. One eternity later. يا مصر لا. يا كده طب ما تقول أنا هجيب لك طيب. انا كان نفسي فيه وانا قلت كده هتسخن. ما تقولش قول له أنا هجيب لك. سيب دي مكانها بقى. دي بتاعتك؟ لا قوم يلا امسح المرايات تاني. يلا. يلا. ماشي. بقول لك يا اخويا حياتك تمشي لا. شيل كده. دي استنى حلاقه. ماشي. باش هو كده مديني 100 جنيه 50 جنيه، بديك 50 جنيه 50 للدور. 50 بتاع الدور اهي، 50 بتاع التاني اهي. كام من شويه كده كان في واحد حلقه وحاسبني. اداني 50 جنيه. طيب. أي حد يعني كده يجي بقى إيه؟ لا. ماشي. وأنا أعلمك المهنة. ماشي. سؤال صاحب المحل اللي هنا سؤال يا خربش بس عليكم السلام. فيها بس يا حبيبي تسأل إيه؟ بتعرف الشعر مستعمل من ورا ما الحلاقة حلوة إيه؟ حلو يا ابويا ساعات الله نقول لي لازم ترجع لي شهر الزمن على طول 100 جنيه اديله كام؟ 100 جنيه 100 جنيه؟ اه حماصة. خد يا حماصة. ايه يا خالو، ايه يا خالو، في ايه؟ الواد ده اداك 100 جنيه يا حماصة؟ لا بس الصراحه انا خدت 50 جنيه فيها حاجه واديت لك ال 50 الثانيه. إيه ده 50 جنيه اديني 50 جنيه. لما تعوز حاجة قول لي وأنا أديك اللي أنت عايزه. مفيش كده تاني يا حماصة. معلش يا خالو انا اسف. طلع كل اللي معاه عايز ايه؟ انا فلوس فلوس؟ انا فلوس انا خلاص ضربني. انا فلوس انا كل الفلوس يلا ازاي يعني؟ ازاي يا عم؟ انا استوصل يعني ولا ايه؟ مودي حضرتك. لا تعالى كده؟ روح يا عم انت ما خليتش فيها خيال. روح يا عم. ماشي يا خالو، خالو ضحك عليا. طب والله اقول له بابا ان هو خلاني اشتغل وما ادانيش فلوس. ولو وصلت معانا لحد هنا طبعا ما تنساش اللايك والاشتراك وانتصروا كل جديد. بحبكم، مع السلامة يا اصحابي، احلى اصحاب.